we nindi ndambara yabereye hano mu kiciro wo muturutse aha ku mupaka kuri borone ndi twanahunga hano ku borone. Ariko ibintu byarazambye ntago mubizi. Umuriro waratse. Nagendaga mbakurikiye bagera ahantu nkavuga ahantu bageze nabaga mpaza amakuru yose nyakurikira. Noneho basanga yo 23 yabiteguye. Umva irabakubita. Ubu ngo barimo baramanuka ku nturo rero. Berekeza he? Berekeza igoma abarundi bamaze gupfira hariya. Ni benshi. Tunuko bagejo bune mu mirwano ya Kibumba yabereye hano ejo bune. Byarangiye babambuye ibindi birindiro bitatu. Wabyumvise? Ibyo ni ibintu twibonera ku rugamba. Yewe nubwo umubona hano ko ndi ku rugamba hari. Nago Hari ubuhare rega ndabizi. Ubuhare. Ibintu bibera hariya nagahoma munwa. irimo aha ngaha nanjye ndaguma aho iri bwongere kurasira numva uko ivuga. None se ndakubeshya. Ariko saho ubwo maga ejo